Bang, Boleh. apa nih bang? Kerak telur, Bang. Bebek bang? Nah, Jar kursi jar. berapa nih yang bebek? Yang bebek 25, ayam 20. Boleh yang bebek ya bang. Asli Betawi bang? Lu belibet kalau diceritain. Oh, belibet? Iya. Nah, kalau saya lahiran Lampung. Orang tua yang Tapi passionnya Betawi nih bang? iya, kalau orang tua asli Betawi. Oh orang tua Betawi. Cuma lahir di Lampung. Bang. Boleh nggak dia sendal ya? Coba angkat bang. Sengaja. Enggak, itu bolong lama-lama makan. Lama-lama bolong gitu teh. Sasa, merica, cabai. Bahan pokoknya ini. Bikin sendiri. Iya. Telur. Yes. Dari kandang, wih. Merah. Dia lebarin ya. Kita makan sini, Bang. Bungkus. Udah ini? Udah. Serundeng lagi. Yang lagi. Goreng bawang. Goreng bawang. Wih banyak banget. Oke, jadi